ama sain serun pui voice channel lo ngai thathin tu tele min lo hlut sak thin tu zong zong te chi bai kan buk acheu tun naya video garon da khat le maya nalama kanin sorbing le zual dewo wangin channel kan lo lum man lo viau maya ngai thatu te hriat thiam na kan dila chuti rol chuan he channel hi min lo chuasan lo tur le rinom taka lowom trang turin kan ngen chewa dan le hrai poimo tak a theidan angin ronda chunjom zel kan tum don ani tun 9 September li som pakhat sang hi som hi pakhat khan aizol veng pakhata chuan in ngai zonna boruak awang ningeya ngai thei turin rol thar pakhat chu aborala he thina kai hnoya hian social media thu thang atam hleya angai zong nia soi tlei rol kumting lo chu social media kaltlangin nataka beini in aming mai ba ka mail te a phone number thenga tarlan ani hemi chungchang a hian tunge thiam lowa tu mo phurna nge tilam hi soikan tum lowa amai ro chu tuna thil thlenga tang hian kan lo film khur zual zel theinan le abik takin social media mangna sa zual mizo thalai rual ten thlok fima social media kan khoizui zel theinan no panghum halna chungchang dan Juvenile Justice Care and Protection of Children Act 2015 nuaya dan bo chianna om theitle ma zong kanon soidona no panghum halna dan dang Protection of Children from Sexual Offences Act 2012 te cybercrime chungchang tele inti ming chianna defamation chungchang te chu video masalama kantar lang to a ngai thadu tan chuan video masami kha keulet mai ni se a thome Juvenile Justice Act 2015 noya no pangte chunga dan bo chianna om thei sang te lo soila Section 74 poi khoina in nam hnoi no pangemo atuar tu no pangemo thure tu emo no pang chom dol ngai in need of care and protection te emo chu anni na tilang thei tur le an thalak te puanzar le phaulan phal anilowa chutiang ti tu te chu tharuk thleng lungin tan ti remo cheng noi ni thleng choi ti remo apan hi emo a shem kop thei ani police te point no pang nung chang tarlan na character certificate atan no pang chungchanga thu buai chin fel to na record te chu an phor tur anilo section somsari le pangana ayan kol tu in no pang chu angai tha luyemo ati du da emo taksa le ri rulama harsanna thlen thei khopa ahlam che emo ni chuan chutiang mi chu kumnga thleng tan ti remo cheng noi khat choi ti remo apani emo a shemna pe kop thei ani amai ro chu no pangnu le pa dik tak biological parents te chu an thunun thei ba ka no pangchunga torna a thlen palin shemna pek thei ani lo thungang poi khoi tu hi no pang en kol le chom dol na huna thokte anni phei chuan chutiang mi chu hreom taka kumnga thleng lungin tan tir thei ni in poisa cheng noi nga thleng choi tir thei ani bok no pangten taksa le ri rulama rualban lona an nei hlen pha phei chuan ayan kol tu chu hreom taka kum thumai tlem lo kum som thleng lungin tan tir le poisa cheng noi nga thleng choi tir thei ani bok section somsari le paruk no pang kuddo tura chhor tu emo kuddo tir tu emo te chu kumnga thleng tan tir ba ka cheng noi khat choi tir tur ania kuddo na khura hruailu du awanga an taksa peng engemo ber ti chiat sak ani chuan chutiang ti tir tu chu kumsari atanga kumsom inkar tan tir ba ka cheng noi nga choya shemna pek tur ania no pangen kol tu in no pang chu kuddo tir ani theina na midang alo pui bo mani chuan poi khoi tu pa nga yang chia shemna pek ve tur ani ang chutianga no pang kuddo chu engkong ma in thu boi siam sak thei ani lo thunga an mani en kol tu hne na tanga thiar filim thuai tur ni in child welfare committee hne na chom dolna an hu theina hruai wat tur ani damdoi thiam te cho ang ni si lova no pang hne na zu emo vai hlo kai no emo rui hlo eng po petu chu hreom taka kumsari thleng tan tir ba ka cheng noi khat thleng poisa choi tir thei ani section somsari le pariat rui thei thil zu le damdoi lam kai hnoi reng no pangte zor tir tu te poi khoina kai hnoya
kol tir le ken tir tu chu kumsari thleng lungin tan tir thei ania chu ba ka cheng noi khat thleng poisa choi tir thei ani bok section somsari le pakwana angin no pang na thoka chora a tho chu chu mani ham thatna na lo mang chun zom tu chu kumnga thleng lungin tan tir ba ka poisa cheng noi khat thleng choi tir thei ani section somriat na angin mimalemo polemo in he dan noya in kai hruina duanang nilova no pang hlam chiale en kol tu nei mu mal lote an lo en kolemo midang hne na an pe emoni chuan chu tiang ti tu chu kumthum thleng tan ti remo cheng noi khat thleng choi ti remo apani emoa shemna pe kop thei ani dananga din adoption agency in he dan hi abo chepal ani chuan adoption agency a thunei tu ber chunga achunga shemna hi pek tur ani anga chubi ba ka chuan an registration po atlem bera kum khat chung tal chu nu do sak an niang section somriat pakhat na ngin mi tu po in no pang chu enga tan po ni se alei emo ashal emo ani chuan hreom taka kumnga thleng tan tir le cheng noi khat choi tir tur aniang section somriat le pasari na angin mi in poi khoi tu apui bom na wanga thil sual ti ani in apui bom tu abator chu poi khoi tu hremna ang thowa na a hremna pek ve turani Information Technology Act 2000 section somrukle pasari bina hnuaya computer le kai hnoi thiam na manga mi pan mei chen na moi zonga naupang cheibol tarlan sexually explicit act hi khaptat ania chutiang zonga lo pholan te chutiang lam hoi thalak le adang lo la khom zon download te hi phal ani lo chumai ba ka computer thiam na kaltlanga naupang ve thlem le mi pan mei chen na hoi zonga thule hla sebro tui pui te hi phal ani lova chutiang ti tu chu voi khat poi khoina kumnga thleng tan tir thei ni in cheng noi som thleng choi tir thei ania avoi ni na phei chuan kumsari thleng tan tir thei ni in cheng noi som thleng choi tir thei ani bok tuna thina thleng chungchanga hian a mi che hi kumtling lo ania wangin dan hian ahum hal le ti kan hriat a tha a he thina thlenga hian amo phurtu tak tak lo ni palta pon ni te reng se ani na mingle thalak media puanzar le pholan hi khapta tani ti kan hriat non a tha hle tin danin no pangati chu mi paimo mi chemo kumsom pariat klinglo te hi anni Protection of Children from Sexual Offences Act section som le pakhat na le som panhina te chuan heng te hi a khaptat bok pakhat na no pangbeng hriat le mu thei turang zonga mi pat mi chen lam hoi tongka le chezia lan ti remo kutho emo manruwa engemo pholan emo taksati lan panhina mu thei tura no pang taksa emo ataksa peng pholan pathumna no pang mu thei tura manruwa le zamo lam hoi thalak le thileng engemo pholan palina tidan phungpa ngai baka no pang zui le zarboite uchuak taka enjui fo maite electronic kaltlang emo mai chan emo chon chai fo te pangana lemziak le thalak dukdak lawemo film le mu thei chidang manga no pang taksa pholan luina emo mi pan mi chen na lam hoi zonga no pang telven angchi manga norlui parukna zamolam hoi zonga no pang tha lak ti remo ataksa pholang tur zong emoa no pang thema doctor siam chung thil chu sexual harassment ti ania chu tiang ti tu chu kumthum thleng tan tir thei ania poisa choi tir bok turani kan hria reng tur chu rin thu le tlangkam ti ti atanga huai tak taka ngai dan phok porho pui pui thit phim na po nei man lova kan pho chu phong phong thin na hian boina na sa zoka minla nuklu thei ani ti hria ila atur tu te kan tor pui na le kan lai nan na kan tilang du ani poin trong kam moi hnai le hoi hom pa ngai kan man thiam zela tha a tin hetianga thu kan vei vir luai luai thin na hian atur tu te ngei po atilo hai zual thei dai zo kani ti kan hriat apoimo kan thu don danin mei chakum tling lo chung te hian an fanu hum himnan September ni som panga sang ni le som ni khan Kolasi police station a FIR an the lut ni in alanga thina thleng hi thil poi tak ania amai ro chu thina thleng pi alama poi khoina dang kan thin chu tir hi a poi le bok
kumtling lo no pangte hi poi khoina alin hnam hnoi ani poin court pa ngai nilovin an chungchang ngai tu turbik juvenile justice board ta kalpui an thina puitling te anga hremna pek ve arem lowa dimdoi takin dan chuan an chungchang hi a kalpui thin ti po kan hriatel a thale ome engpo ni se tuna thil thleng hi hun lo la kal zel tura film khur zual nan mang thewang u